Usambut Menteri Ramba ka Jylla berepet ru ya tanat boarding uba Prestone song ha ka singtho ding jong ka khandai tare unai lar ulong ba Dr. Mukul ula Leit Shano ban ai jingtho halor ka jingkno bamsap ya ka tanat boarding habaya dei ba ka jing pentre ya smart mitar kane ka jingkran uba Prestone kalong hadin ba unongelam kaleng persya Dr. Mukul sangma ha ka singpalai ulaya tho ba ula Ujor shaw Menteri Ramba do kari unarendra muri halor ka jing bamsap ha ka tanat boarding habakran bagilap thai Khubor ba Prestone ulong bana kaleng ujong unongelam kaleng persya ula ban ai jing Ujor Shano Henry Naka yang katanan kalale ya kabadon kam batsian hi kan sapemi pat ba no ya kakai pot jong ka kanhun tokit halor ka jing keno bamsam Kuma pi na ka tao tang bayam ta na la deflut i report pero amar bayi kan report kuma pi ultimately ngin sapa we will upload it don kam man link ko ka house tang bangin upload it akaba ke kini ai yo pat ba ko bun ba kadang ba Kynjatshai ka ki hang no kijing ba Mapi mereka ni recently nak kaya mulai apply choice. Dia tu kilap verify, efficient. Maka tu hat lang ada smart. Kadon kebentar. Ada ikut Islam mulai ini masalah. Jadi mapi nak kalian cuma ini ong dah kuat tak terlebih ikut Islam. Terus ya kijing, jika agreement lagi kita ada dokumen sekolah kadon doktor. Jadi kuri komiti semlat pun Jindon ni nak saya ya kan ni nampak lah orang yang tak mau pindah mana kalian joki officer sebagai department kita ngiai line by line close by close mereka tak report ke benjrok ni ke orang ke basung malu malah report ke benjrok dia mau pitang bakum balong hi kamdon kena belong so serious mandon kanu ka kenja miss let's say misuse of fund lani misuse of power kami kamdon kata dan dia kata aku mau pindah Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.